Mayapat magrasyang oras po kaya kayo nga, lalong-lalo na po kaya kayong parokyano na po ng Our Lady of Grace Parish, ken pong mabalakat. Ako po, Reverend Father Anthony Cortez, at ako po yung kaya kayong maging kayantabi, kening kaya katamo pong pamaglakbe, papunta king nung makanano tayo pong gawang makabaldugan, ining Advent season. Ing media pong topic ka na ako, pinitang nung makanano tala ka nung akit. Dening apat matingkad na values na ning Advent season, ning panahon na ning Adviento. Namely, hope, faith, joy, and peace. Makanano tala ka nung akit po. Dening values sa reni. Emo po siguro kening Adviento nun pati na po king sari-sarili tamong pamibiye-biye. Inyapin po, pabustan nyo ko pong idake ke kayo, ini pong kanakong apigo naman, tungkol kareting apat na values na ning Advent season. Pero magumpisa tamo po siguro, king kutang nanuya po wari talaga wari ing Adviento. Well, of course, ikatamungan po, balo tamo that Advent season is a season of waiting. It is a season of preparation. Panahon niya po, ban kanita isadya tala, aliwa mo rin kaya katang sarili, nun ing kabilugan tang pangatao, ing mabilog tang puso, para nung ka rin, para king panyatang na puning kaya katang hingabus, para king panyatang na ning ginutamong Jesucristo. Isadya tayo, ing kaya katamong sarili, para king panyatang na ningapong Ginoo. Pero yako po, pabustan nyo pong idake kaya kayo, i-elaborate kayo makanano kaya pong aintindihan in Advent season. Itamo po kanong kapampangan. Balo da katamo, anting biyasang manimbangan bisita. Ale, itamo pong kapampangan, biyasa tamo pong tatanggap bisita. Makanano ko po nga sabi niya ko po, king magatlo ko na pong banuang pamaging pari, potang makipagbisita ko po karing parokyano, karing parokya, nung karin ko po may destino. Ay, dakal, pagsilbihan da ka, dening taong bibisitan mo, malagad lang malagad din ang taong eda ka man di na nagyang nitong mong basong ganun, pero halos karing kapampangan po, potang makipagbisita ka karela, silbihan da kang masalese. Nga dapin po, kaya kataka nung kapampangan, datang kang maranop, muli kang mabsi. Ita mo po, makanita tamo, ale? Potang di natang lang maranop din kaya katang bisita. Paulyan tala po, burita mo, potang kaluwal na ka rin pasbol na rin baleta mo, mumuli lang mabayat at siyan, mabsi. Neng kaipin po, agyang mabsi na lang di natang burita mo, manganla po, king kaya katamo pong pibale-bale. Datang kang maranop, muli kang mabsi. Datang kang alang daralan, muli kang dakal bibit-bitan. Tala mo po kabud pakapsyan, nun burita mo atin tapa pong papabakal karela. Wari, makanyan tamo pong kapampangan. Den kanong bisita tamo, sigurado, elami paboren. Ila nang may nabala, ila pang pakabsyan tamo. Ila nang may nabala, ila pang pakabsyan tamo. Pero balo yun po, kabang agaganak ako po, ining ugali tamong kapampangan. Bigla ko po nga ako tangking sarili ko, o tano kayang baligtaran taya? O tano kayang ingdaratang iyang mag-serve? O tano kayang ingdaratang iyang manimbangan? Iyang manilbiyan? May nakit na ko pong makanita? No ka rin tamo po kaya manakit? Datang iyang mag-serve, iyang manasikaso. Balo yun po, anyang sasagutan kaya po yung sarili kong utang. Bigla ko lamang po nga ganaka, dining kaya katamo pong hospital. Manibatan niyang may umpisa po yung pandemya, dining hospital tamo po, no tinok na muna mga gobra. Lalong-lalo na po, dining kaya katamo pong medical frontliners. At aga nakakula po ring hospital. Kasi nung maninton tamo pong datang, kay ba't ilang mag-serve, akit tamo po, king hospital. Wari, king hospital, nung pasyente ka, ing eksena po, datang yung nurse,
kato king pasbul na ning kaya kang kwarto, lumubing nurse, ninong mag-serve king nurse. Aliwai ka, uling pasyente ka, ing mag-serve kaya ka, hindi natang a nurse. And then we will realize, atin pala, watin pala amo, atin palang makanita, manakit tamo, kareng hospital, manakit tamo, potang naging pasyente tamo. Kanyan ko po realize, kaluguran kong kapatid, maybe this is probably the reason nung bakit we equate waiting with being patient. We equate waiting with being patient. Uling kareng kaya katamo pong hospital, din pasyente, ilang pagsilbihan do, dining daratang, ilang manilbihan. Balo yun po, kaluguran kong kapatid, ini pong Advent season, makanyan kay ngakakit. Ini pong apong ginong daratang kaya katamo. Kailangan na-realize tamo po at malino kaya katamo na ini nga pong ginong daratang ini, iyang bisang manilbihan, iyang bisang mag-serve kaya katamo, iyang bisang manimbangan kaya katamo. Nano po wari, in sasabyana po ning Matthew chapter 20 verse 28. Nga wari nga na pong makanyan, the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Daratang yinggin eban pasilbi, eban patimbang, daratang yingapong ginuuling, bisayang manimbangan kaya katamo, itamo, ingburi ng pagsilbihan. Ken tamo po siguro magumpisa, king pamigunam tamo po, ganiting Advent season, nanuyawari ing Advent season, watutu, sasadya tala rin sarili tamo, kining panyatang naningapong ginu, pero kailangan balo tamo, nanuyang klase nga pong ginu, ining daratang, metong yang apong ginung pasilbi, metong yang apong ginung burina, itamo ing pagsilbiana, makanyan kaya po nga kakit ining Advent season. Yan po, ing kutang, makanano tayang akit, ing hope, ining mumunang value na po, ning Advent season. Makanano tayo pong akit ing kapanayan, makanano tayo pong akit ing hope, king Advent season at kining kaya katamo pong karanasan. Baloy po, meragul ko po ating kaya pong paboritong restaurant. King kaya kami pong pamilya. Yung paborito mo mi pong restaurant, kaya ko po balo nung baloy Junjun siya po lagyo. Ating pong balo ko, Junjun's king friendship. Pero kami po, maralas kami, uling taga San Fernando kami po, maralas kami pong mamangan kining Junjun's, kining Dolores. Nano po yung apag king Junjun's, chicken barbecue, pork barbecue, sisig, fried rice, chop suey, balo ko la po, uling panehe, ready po rin kaya kaming orderan. Balo yun po, ining Junjun sa ini, naging party na niya po ning kwento na ning biyemiyanting pamilya. Bakit? Kasi balang madokasyon kami po, karin kami sigurado mumunta, agyangi kami mong pong mipapamilya. Potang ating birthday, karing graduations mi po, potang anniversary, daring ka na akong pengari, ay sigurado po, mangan kay Junjuns. Inyang minsan po, kitnan kay tatang ko nga akong makanyan. Eta mo po sasawa. King Junjuns, panita na po pong at si King Junjuns. Kayo po bisang mag-try, ko po sasawa. King Junjuns. Baloy po, simply peki ba't itatang po. Nga nang makanyan, manyaman kasi mura kasi masanting kasing ambience Buri nang sabihan po, kaluguran kong kapatid, babalikan niya po ining Junjuns, uling manakit siyang mayap itatang po. Actually, aliwa mo po itatang po. Manakit king mayap, kining restaurant ay ni, inyapin po babalik-balikan niya. Kaluguran kong kapatid, kutnan tayo po yung sarili tao. Kutnan niya po yung sarili. Ika, o kaya
babalik-balika na kaninga pong Ginoo. Ot kaya daratangan na ka. Ot kaya banwa-banwa we celebrate Advent season, inimpanyatang na ni nga pong Ginoo. Ot banwa-banwa, babalika na kaninga pong Ginoo. And the simple answer to that question is, manakit siyang mayap kaya ka, inga pong Ginoo. Mag-asaya, inga pong Ginoo kaya ka. Oy, ting kabalduga na para ka na ako, mingad biento, itang pag-asa na ning apong Ginoo. Bayo tayo po pisapyan, ing pag-asa tamo king apong Ginoo. Kaluguran ko pong kapatid, kailangan a-realize tamo, minunayang may mag-asa, ing apong Ginoo kaya ka. Minunayang may kapag-asa kaya ka. Daratangan na ka, uling manakit siyang mayap kaya ka. Bala mo po, ding magbabasura. Pardon me for my analogy po wari po, ding magbabasura. Nakakakita sila ng maganda sa basura. Nakakakita sila ng mabuti sa madumi. Nung tutusin po, tamong tao, pauli na rin kasalanan tamo, aturing ka na rin sarili tamong marinat. Pero nga pong ginubala mo po, magbabasura yan. Bakit? Kasi manakit siyang mayap kaya katamo. Manakit siyang masanting kaya katamo. Inya daratangan na katamo. O yan po siguro yung mayap babalita. Kailangan tamo pong pigunaman at itatapos. Karing kaya katamang puso. Banwa-banwa, pag celebran tayo po ing Advent season, kailangan po banwa-banwa mo naman, mitatatak at mididikdik karing puso tamo. Nabayong tapaman mi kapag asa ingapong Ginoo, minunaning ni mag-asa ingapong Ginoo. Kaya katamo, nano pong buri kong sabihan. Aldoldo, mamagasaya po ingapong Ginoo kaya katamo. Mamagasaya, nang pengari ka, agyo mo. Agyo mong maging mayap a pengari. Mamagasaya nga pong Ginoo, nung estudyante ka, agyo mo manigaral masalese. Mamagasaya nga pong Ginoo, nung talasawa ka, agyo mong maging tapat, kingkaya kang asawa. Mamagasaya nga pong Ginoo, nung makobra ka, agyo mong maging tapat, kingkaya kang obra. Mamagasay nga pong Ginoo, na nung katoliko ka, agyo mong maging mayap at alatuki ni nga pong Ginoo. Agyo tamo, o yan po ing kabalduga na ningagbiento. No ka rin niya po, in hope, king Advent, in hope po manalumpakan niya, kitang hope na ni nga pong Ginoo, kaya katamo. God hopes in you. Mamagasaya, ingapong Ginoo kaya ka. Inyapin po kaluguran kong kapatid. Nung mamagasaya, ingapong Ginoo kaya katamo. Sana po, mamag-asa tamo naman na sopa nakatamo po ni ngapong Ginoo maging mayap, maging masalese, maging makatuliran, maging banal. Mong ining darat ang Pasko, nun aldol doon
ning kaya katamo pong pamimbiye-biye. Makanyan kaya po nga kakit, ining adbiento, at makanyan po ing buri kong lakwan kaya kayong papakal, ngini pong first week na po ning Advent. Where is hope in the Advent season? At siya king pag-asa na ning hapong ginukaya ka po. Tabalata mo po, at siya king pag-asa tamo king hapong ginualipo. At siya kitang nung makanano yung mamagasay nga pong ginukaya ka, inya daratangana ka, inya balik-balika na ka, inya paborito na ka. Kaluguran ko pong kapatid, kini pong mumuna na pong daki, nining kaya katamo pong pamaglakbe kining Advent season, burida ko pong lakwanan kutang, king kaya kayo pong sarili, points for reflection. Malyari yula pong sagutan din, potang manahimik kayo po king sarili yung pibale-bale. Ore ni puring kutang, buri ko pong lakwan kaya kayo. Munang diling kutang, what are my hopes? Nanula rin ka na akong hopes, ngining daratang nga Pasko. Nanula rin ka na akong hopes, ngining daratang nga Pasko. Kadwa pong kutang, buri ko pong pigunaman tamo, kaluguran kong kapatan, nanula po ring bagi, abayo ko pa, king ka na akong sarili. Nanula ring bagi, abayo ko pa, king ka na akong sarili. Kinita na pa mo po, kaluguran kong kapatan, king kaya katamo pong pamigunam, pasibayo po, ni papangadita mo po, at God bless po. Kaya kayo man.
Mumunang pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Nga naning Ginu kanako, daratang na ing panawon, nung kapilan ko tuparan, ing pangako ko karing memalen ning Israel at Huda. At king panahon na ito, paltokeng manibat kang David, ing metong abanal ausbong. Daptana ning aring ito, ing mayap, ating makatuliran, king mabilog abansa. Miligtas laring memalen ning Huda at Jerusalem, at mibiyebiyela king alang panganib. Ing syudad mayaw siyang makatuliran yaing kaya kaming Ginu. Ing amano ning Ginu. Ika o Ginu ing kakong pagdulapan. Ginu, kaku iturumo sa ring kekang dalan, iturumula kaku ring kekang tuntunan. Iturumo ko at tayran king kekang katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Patitingapon ikang kakong panayan. Mayapya ing Ginu at makatuliran, tuturune ing tune dalan karing makasalanan. Daralano ring mapagpakumbaba king dalan ning katuliran, karela tuturune ing tune dalan. Ding sablang dalaning Ginu, katapatan la at para karetang tutupad king keyang tipan at kautusan. Kalugurano ning Ginu ring keya mamintu at karela pabalo ng keyang kasunduan. Pamamasang ibot. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonica. Manano na sanang paragulano at palablabaning Ginu, ingke kayong lugod, king metong at karing sablang tao. Antimo ing lugod mi, kaya kayo. King antikaniting paralan, pasik na nga nakolob, ban manatiling ganap, at alang kapintasan, king arapan, ding kakatang Diyos, at iba, ang gaking panyatang ng pasibayo, ning kakatamong Ginong Yesus, kambering sablang pinili na. At ngeni kapatad, king uli ning Ginong Yesus, ausan mi ingke kayong kapanamdaman, king lalo yusanang pagkapilitan ngeni, ing bibiyabya kayong kalugod-lugod. Ing pamibiyabya asukat yung tuntunan, agpangking abalo yu kaya kami, ban maging kawili-wili kayo, king Diyos. Uling balo yu la, ring turo, ay bat king Ginong Yesus, kaya kaming tiro, kaya kayo. Ingamano ning Ginu.
Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalita agpangkang San Lucas. Jesus nga nagaring kayang alagad. Mika ating palatandanan king aldo, king bulan at karing batwin, ding bansa kaya king yato, mga gululat malitu, ulin ning dayat malat at ning aludn. Mga bunsula rin tao king takot at king pamanisip da karing bage, mga palyat king yato. Uling mayugunla at milisyala dalan ding planetas at ding aliwa pang bage king banwa. King panunay ta, akit ding daratang yanak ning tao, buzal na nimbiga, ng bering maragula kayupayan at kamalan. Kabud magmula nung mga palyari reting bage, tumula kayo, uli malapit na ing pangaligtas yu. Mingat kayo, eyo paboren, ing mipasoso kayo, king katakawan at pamaglasing, at eko pa'y baliza, king pamanintun kabiyayan, magkadastan ako ning aldong ita, ay eko makasadya. Uling datang ingaldo ita king era piadyan ding sablang tao king mabilugayato. Inya magsadya kayo king balang oras manalangin alang patugot ban mikasikanan kayo at aligtasan nyo ing sablang mga palyari at ban makayarap kayo king anak ning tao. Kapatid, ing mayap ng balita ning kaligtasan. Aduan tamo po, ing kamasalan ay isipan po ang puso, king banal espiritu, bayo tamo paike, king kagatamong pamigunam. At nga tamong sumabi, datang ka o banal ay espiritu. Datang ka kapamilataning masika na ng pamamilatan ni milalablabalagod ni Immaculada ang puso ng Maria akekang pakamalan ay esposa. Amen. Agkatanda ko pong may attention kaya pong kagatamong Christmas threat o ausan tamong corona ning Adviento. Stung ikitane po ini makatalakadya king altar, burin sabihan, the liturgical church calendar starts today. Dati-dati at itamo king year B, ngeni at yutani king year C. So, today begins the church year. Yan po yung metong ng sisimbolo sa gisag ng Christmas threat or corona ng Adviento. Nakupin nandin, focus tamo yung kyagatang mata, attention, kaniting mayaman na kabaldugana, nining Advent rest ini. Anong no makatalakad laring apat mga ragul kandila. Apat la ulining apat a Domingo ing lakaran tamu bayo datang ing Pasko. At nga papansingan niyo, aliwala kule, dingatlo, lilala kule, at ing metong pinkya, rosasya, datang akule. Ining pink,
o ining Rosas ini, potang malapit na third Sunday of Advent, malapit niyang mibait busal tamo yung Ginoo, mga baldugan ang mirastana kitang joyful expectation naning kaya katamong pamaninaya king panyatang naning Ginoo. Ining lila, daning lilang kule, mga baldugan ang penitential character, the penitential aspect of Advent. Ini pong mabilog a corona ang makabatibat evergreen simbolo ning apong Ginoo. The forever love, the forever green love of God for all of us. Alayang angga nga nawari. Alayang pamagumpisa, alayang kapupusan. Yapining apong Ginoo, ing lugod na evergreen, forever. Love is forever nga na. That could only be attributed to God. God's love is forever. God's love is forever green. Ini po, ing mayaman as simbolo na ning Christmas wreath o koroning Adbyento. Nga kupimpunan din, ining kule, daring atlong kandila makatalakad keni, sisimbolo na ning penitential aspect of the season of Advent. Burin sabihan nito, kim panahon na iti, kailangan ing matinding panalangin. Kailangan ing matinding penitensya o sakripisyo. Kailangan ing matinding lugod king kaparang tao. Generosity. Yan po, ing kabalduganan ing kule lila. At ining kandila nga ini, misinjan langan. Metong karini, katunayan na niyan makasindi na Ini nga pingay ni, symbolical ni, ning kaya katamong pamagmalasadya. Na dapat makasindi tamo all the time ang aking panyatang na ni nga pong ginubusal tamo. Nakanano ito nga mong malyaring kutang king kaya kang sarili. Well, impaman hindi king kandila mo. Itaping sinabi ko nandin, tam penitential aspect, karakter, naning Adbyento, yapining more prayers, personal prayers, more sacrifice, and generosity towards the other. In other words, love of the neighbor. Papa-stress ni ngayon panahon na iti ning season of Advent. Sana namo, bayo ya datang busal tam, abay tane, king puso tam, misapwak ya sana, ing bingot aninyo, king puso, ning balang metong at metong kaya katamo. Amen.
Talakad ta. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upayan ning banalay espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king Cruz, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwo makalukluk wananing Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti ban mukum ka ring mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banalay espiritu, king Santa Iglesia Katoliko, king pamisamakding santos, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king be alananggo. Amen. magbante kayo, manatiling magagising, alang patugot manalangin, nga naning Ginoo kaya katamo king Ebanghelyo. Manalangin tamong yabe-yabe, kang Isus sa kaya katang Ginoo, ban makapagsadya tam para king kayang panyatang libutad tam. Ing pakibat tamo king balang kay dunand, Ginoo, umekang lumakad kaya bim. Itangan po. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para karing mabibye king takot, karing sakunang makayarap king yato. Baning ginudatang yo, at saupa na lang talakad, mitmong kapanatagan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para karing magdulap katapatan at katuliran. Baning ginudatang yo, at di nanong kapayapan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para karing may bihag king pamikasala. Baning ginudatang yo, at antabayanan nalo king dalan ning katuliran. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para karing magnasang kabanalan. Baning ginudatang yo, at saupa na lang lalo pang sumulong. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Para kaya katamo, para ka rin kaya katang komunidad, at para ka rin sablang tao. Baning ginudatang yo, at ituro na kaya katamong, at ituro na katamong mibyebye, metong abye kalugod-lugod kayo. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Ngeni adwan tamo po ing sarili tang kapagnasan. Manalangin ta king Ginoo. Ginoo, umekang lumakad kaya bemi. Ginoong Jesus, magbante kamit manalangin. Mananos sanang imbyemi sadya na naman, ing panyatang ning kekang kayarian, ngenit kapilan paman. Amen.
Manalangin kay kapatid, baning kakot kay kanyang daon, matanggap yarapan ng Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapane saning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuret kaligay ning kayang lagyo, king kaya katangi kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, igpaming miglalang, iba't king sablang pigalo mo kay kami, daraon mi, iding tinapi at alak, samantalang susuywanda ka ngeni, tanggapan mo reting keking ayin, at antabayan mo kami, kamilataning pangako mong biyalang angga, idinganadwan mi ko milatan ng Kristong Genome. Amen. Inginu manatiliya kay kayo. At keko Yat antimo, nayo rin po suyo. makayat nano king Salamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulid, sugat at makakabusing pasalamatan daga, king zablang penantit at numan ka rin, o ginubanalig pa, mayupain dito at talangangan Diyos, kapamilatan ng Kristong Genumi. Inyang migpakumbabayang mekisaot kaya kami ang tintaw, ti parana itang binalak mo kanitapang minuna, at biklat ne para kaya kami ing dalan painturo, king kaligtasan. Ngeni paanayan miya, itangaldo po tangi Kristong Genumi, magbalik yang pasibay, kambining kayang ligay. Kanita, maging kaya kami sana, itang kaligtasan apay nga ako na, ang ngeni paninayan mi, king mit mong kazalpantayanan. Ulinita, kami rin sa blangkoring angel karimba dalit, ming kaya kang ligay, alangtok ng ngaming ang kakanta. Tunay kapin manalogin o, igayong panibatanan ng sablang kabanalan ulinita, pagparlampumi, pabanalan mo sa niting ay ng slag ng Espiritong ban para kagam, malyalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. May midang kusang lupkim pa may lazat kamatayang kinwaning tinap, pero salamat siya kaya piraso ni, at binyan ay karing kayan disipulos nga natanggapan niya, ikungan at kananye, itiing ganakong katawan, amidaon para kekay. Maganyan mo naman kaibat ng apunan kinuwaning kalis, pasibahin pe pasalamat ke, at dinaying kalis ka rin kayang disipulos nga tanggapan yit, ikungan at minum ko kanit. Iriyang kalis ng ganakong daya, ing daya ng bayo talanggang tipan, amibibu para kaya't paring sablang tao,
magita ipatawaran ng kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyagdang yan ang misteryo ng kasalpantayanan. Niyang gaganakan niyo ikpa, ingamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak, darawal miyakek, itong tinapin ng Diye at ang kalis ng kaligtasan. Dahil ng pasalamatan kay kayong pepalyarian mo kaming, matampang talakadarapon ban sumuyo kay. Mapangbabaming pagmamu, tingi kami ang sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong, ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa in Santa Iglesia makalaganap king meto ya. Manwigirap ya sa king lugut. Kambining kay kaming Papay Francisco, Florentino kay kaming Arsobispo, Pasiano kay kaming Arsobispo Emerito, ading sa Blangpari. Ganakan mula naman, ding kay kaming ipanalangin nge. Minsan paging luptam, ganakan tala, nagkakatam personal, akayadonan kin Diyos kaniting banal na misa. Ganakan mula naman ding anak mong di Alendrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Uliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leona, Aure, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Dionisio, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Lucas, Consuelo, Juanita, Isabel, Bernardino, Lilian, Dennis, Isabel, Norma, Daniel, Michael, Richard, Dennis, Roy, Cristobal, Jesse, Reynaldo Jr., Michael Angelo, Carlos, Savera, Wilfredo Franco, Aurima Joy, Pedro, Rosa, Eusebia, Angelito, Azento, Leonora, at Venancio, anaus mong meko keriking yak. Ang tiniging binyag, may atela kambya ng Kristo, may rakayan naman san, king kayang pangasubling mebya. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay naon at maninayang subling me, at ding sablang mayang unabye. Tangapan mo sana, king maligayang harapan, pagalul mo kingan, gano'n king karapat dapat magkamit, king biyalang ang gabang kambe, ninuna Birhen Maria, Indonin Diyos, kambe ng San Jose, kayang kalinis na isa na esposo, kambe ng apostoles sa ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panun, puro nagat paligayin ka milatan ng Ezo Kristong anak mo. King ka milatan ng Kristo, kambe na't kaya, pangmayupay, kagong na Espiritu Santo, puro nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini kagatayan priyan ngigpa, amiglalang at maganagha kagatabu.
kayarian mo, Keriking yakut kimanwa ipangwa ing Anting Ikaw sa gamiyo, ginuking sablang marok, malugod ng pagkalub, ang kapayapan king panahon may, banking kasaupanan ang kayang pakalulo, para di kayang likabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami, kambeni maligaing kapanaligan, king panyatan ni Kristong kagaming kalapangapos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kang apostol, ang kapayapan lalakwang ko kega, yung kapayapan ko, babye ko kega, mo sana balikdan din kaya kaming kasalanan, lawan mo, ang kasalpantayanan, ang kayong iglesia, at pamayapan na ang panbilog, nagpangking kaburian, ikang biyat mag-ari, manggaman, kingalanganga, ing lugod at kapayapan ng ginamanatili sa kapilanman kay kayo. At keko ang timo. Bakit tapungin, may gagamitong tama at may kakalugod king kapay. Peace. Nyoing korda ng Diyos, nyoing milalakong kasalanan ng iyan. Numan limayaws kingapunan ng kordero. Ginoo, ako matampantanggap keko, dapat yag kasmay nga mano mo, humayap na ako.
Siklawod tamo po. Ning tatak ning mabiye Diyos. O kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mitnong lugod at kapasalamatan ingke kang divinong tatak ning pamamingwa. Ingke kang kadyosan, babalot ning katawan ko at kaladwo, manggaman kapilan. Duro ko kung mitmong mapagkumbaba, kapasalamatan at darawan ko ing matinding lugod at katapatan keko, kakong pakamalan ay pa. Pagparalampu ko keko ing panlualo mo ko at ding pakamalan ko, kapamilatan niting makapasubaling tatak, at pangako kuing biyeko king pamanyuyo keko, manggaman kapilan. Kaluguran dako pakamalan ay pa, ibiye mo yung pakalulo mo kareting masakit a panahon, kaluguran ay pa. Darawan ko keko ing katawan, daya, kaladwo, at pangadyos ning kekang lusok kaluguran na anak, king pamamayad para karing kasalanan ning yatu, ampon para kaligtasan ring sablang anak mo. Amen. Talakad na po. Manalangin tamu, O Ginang Diyos, mapamakalulungig pa, pepayabot may kay kami, ingke kang amano, ning kapanaligan, at pepasiknangan mo kami, kintinapi ning biye, ning kay kang anap, pasiknangan mo, ing kasal pandayanan mi at tuburan mo keng lumwal, kambiyan ning anak mo, ban abalik mi, ing katapatan at lugod, ating tiwalang kayabe na ayubig miya ing metong apahin tungol alagpas king sablang panayan ing tao uling ing pahin tungol mga intulit kay kayo igpa anak at banal espiritu metong a Dios manggaman king alanganga. Amen. At keko ang timuri. Sananagan ng Diyos, singig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari na may kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Heng pe panuana ning Ginoo, grasya mamagus king gamat mo, malare na ning banwat yato, malen ke ka manigapu, king ninyo Jesus, na anak mo, bendisyon, bigay ka ring tao. King panauning kasakitan, baleni ikaing santunan, kas ngawanyan kekong daralan, salat grasya de bangalingan, ikaing tulang at ligaya, tinganggap magpayapon keka. Patulunan ning apong grasya, king anak mo lapit mo kesana, itwang mo ing pakalulot kalam na, king balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis ni king Diyos si Daud. Patulunan ning akong grasya, king anak mo lapit mo kesana, idwang mo ing pakalulot kalam na, king balayang maniat sa ukeka, mamilatan ka, kekeng Hindu, apis mi